Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobiyeng jompi. Kadong umsoklur kabalong kakanhon banyora ay kanam ladu. Hakalempung ilakay football kabalatip kum kamad chaprang entadong football knockout tournament balapalong da kakasi Students Union Maulay Moro kabalalong hawar popratarik ukalan kot arjar pulay da kabapalim no yakadong pingwat da san goal lanot. Da kaniki jinjob kadong umsoklo kalayo opdang yakakusnam da kilay taligi si arringko barka trophy kadba kadong pingwat kabawan baar kalayo ar taligi si arringko barka trophy. Hagani kejingela kai balai shimmenta dagi nyau taligi dong bat pratali kinhon la sakilang dau president jongka KSU central body usamla lambok starwell marngar ubalong gum ukongsan haringkat kejing sakilang jong president ka KSU Molai circle usamla biang bor paliar. Kaseng kala samru yaki kusnam best top scorer balayo da Univel Majau best player Colistarwell Lingdo best goalkeeper badan kupar kharsano bad ya ke discipline team la yora da ke kenhuan dong Maulendop. Mà cái chung trong cái chặt trong cái chung bạn đã cái trụ của phô cái đây cái vây cái lạt các bạn phần tiêu ban pen wara ka burom je ka jaj pen riu bat ka ju ko por ka dai ga wei ka lan ka ba pen lenti je phi ha ka ju yo kam yo jap an rei lengi phai pat sha ka jinglong jaman kum gini kisingi samla biang bor nam pen kun mau yak ta ka jing cha te cha kun samla ni kisingi ha jing sniu bo fer rei ngakwa ban kren kelum lang ya boro om trinki players hagni gisingi kalong ai bagi kun samla ilong ka jing sangan ya ke imlang salang ai bagi kun samla kilong kata ka syarak bantre ka jing cha ani kun persya ya jing sniu ngim dai ban long ka jing songsir ya ke imlang salang handai ngi dai ban long kita kinong tei bat kinong kun persya ya kita jing sniu ki proslang ya ka wat sensyar haka jemut jempar khat ki kun samla ni gisingi aku abandong wadna mailat bakunu ke jing sniu kan penyat ke jing em jumpi rei ma phi vi hap penyat daladi mat kham tam kum ke jaj penriu ke pedang red bidang don kam iki samla ki basat baklan ke bormat baka bormat ke sat ke klan ke jemut berkat ki klan bat kita haba kita ki klan nina aban le subun ki ke emlang salang kham tam kudu ngentei ya kari baka jaj penriu bokoi isotu mentapi pong ke jesi kum players Arang yai keren nak kapor support kum kini kelempung. Baka jilong players sin kasni pihak pan song tat. Ndala poi karta belak kami. Rekal mau tang gawai. Inam la pan song tat kum top players jom kajat penre. Ma keren ni kata kalong kidon sibun ki bagi kemi lenti ni kun sama. Api don hagno ma kajadi. Ade kamram jopi bai bagi kentiu bagi kun kuno perskam yakini ki paya jom kajat penre. Kajing senjor ini kisngi ketaka akor ke buram kajing senjor ini kisngi sepang kajingit kali asoban ong kadai katpor bat kaya ka khot yang iwe pubai bangan tei thmai pat ye kana imlang salang ka jungi kham tam jakari ba kajat pendu kawai ki ke jing sniu ki namla ban pencet penpra ban hak masuthu kini jing sniu ki wan hakadur jong jing sopa nanti kita kidur jong jing sopa kan mau ka de jing pencet jakari ba kajat pendu kawai kira keren ni kisngi yo lese kanai kawai pat kata ke design junur na sabar kuno bagi thmai kajat pendu jungi apa kita ki samla ki klon ki kelem no stengpor ke jinya lenti bagi kini ilti bikilong kalawi keban bakiban seperkat dia kelas cai ski cai penreu dari kita ki kelem no kalawi bakumnu cok kajat pendu ngen yo bat manupan manwan dia keban sop spany manwan dia keban serpai kham tam kun menu banwan dia keban teipat dia kajat pendu jungi ngaso banong ai baka ke isu moro inen kanang kiu seprang kham tam kanang la dia keban te song dia jingelong kawai hasnong ngatau pada ngai skem lembang kum kini ke lempung
Asyam ni kini kebu kam tam fi ki kun samla ni ke senang moro obo ke kerbo kolong mi syakmat ni terang lem je kelang kor jongri bekerja untuk koi kamdan kununu ke spa ke pau ke kam krau ke jing em ke jungi kat bagi em sela jong pertai dari ke spa ba ke mangi panjene cerita jing em pateng le pateng kolong kadai ke contribution ke jonga jong pi syak em lang salang kam tam syakari bekerja untuk koi kibun kiba perta kini kisngi sepang ke jengi ya kari bekerja untuk koi untuk ikan mau kita kecing perta teng-teng kidon arjemut lagi ai bangakwa bangkan pi kum kisamla kum bekolong mentang kecing long jeman po kejat pendujungi kadon pereng kecing songsir kadon pereng kecing artatin haibun ba kiliang kecing keli galong mano ban beng ya kita kecing artatin hakajat pendujungi ladam dei haki terpeng juki samla lam dei mapi manopan ladam dei mentang lanopat ngasoban i pi bai puai ki kun samla wat syem bakani kagani galak bandai tang kamadan bila ka football ban i mando bajok manu ban ram de kamadan bakam he kalong pengen kit ya kalong kor hasnong ngatau hak imlang salang kam tam kari bakajat re koi tentang yawai ngakit bok terwiang ya pro atli kitim kan sedan ke bajok bat kan sedan ke barem kan sedan ke tabuong ke ladu bat kan sedan ke tabuan baar de kan mau kani ke jingile kai ke de sipenta kapiap pen i kasap katalen ke jompi kumong way players bol kampau nganangwan man kani sepo orang belang ong ki kasi jungi ki kam langkot ba kam red beriu andai kata ke jing langkot ba beriu kam dei ke jikang la amar ki samla jong ke penriu nyu terap kilong ki boslor bat utau samla wil akai minta na po bang keluru ngatrai pitip kama presbu baklau di jat langdo am kan mau hak kerteng tekai ke bangakwa ban ong kolong langbai ni badan senong hikai peten lenti ki hap ki barat ladang idon ka jing peten lenti mar kliang jisen ka sengi kita ke bafi peten lenti ke bang bafi ke dau lenti sepoi syakwai pat ke lempung bekam he ki punjo asta ke lempung bekam he andai ke buram ya ka ying ka sem ya ka senong ka thau bat kanotam bujing sosarong ya kari pat ka jat pendur ko boleh try kena nak terku ingi iwi bai kantam ya ka senat terkam kanang la ban em sengi ban yakon persa jik sni bo fer pat kham tam kanang la ban lum ban lang sesin pat ni ban yakon samla bekendan ya kemensim kejong jik surat kemensim jong jik tebre wat teblai kham tam kemensim ban syakri hasnong atau kham tam ru ban ai kebahatam senyang jopi syakri bat kejat penru ko Baca
Ingat Subawan yang lagi nikmat buruk itu di PS Gelayo Asian Medal sebagaimana menikmat saat beliau yang ketrofi lengkap buruk Pak Usiar Arteli. Trofi seringkap Pak Usiar Lajli.